Gilit thing nai channel lo thlir thin tu te chi bai ule mai hi kan thre thawanga chom me risel tak mai ani a chu tun tu mai ro chuanin mai chungchang ni lovin mai mu hemi amu chungchang kan soi don ani tin mai hi a family chu kukur bitasi family ani mai mu hi te le na a hemi kan taksam mo rang rang he pai kim hle a mai mu thatna tle ma zo han ta lang ti ang vitamin a hianin hemi vitamin C te vitamin B1 thiamin te riboflavin vitamin B2 te niacin pantothenic acid pyridoxine folic acid vitamin A vitamin E le vitamin K te pai tha a minerals lama chuan potassium, phosphorus, calcium, magnesium, iron, sodium, manganese, zinc, copper le selenium te paya he ba ka mai mu hianin protein te le dietary fiber paya mai mu hian antioxidants le dietary fiber apai tama hei hi thin le lung sel na tan tangkaya antioxidant apai hianin hemi taksana le vung inflammation kan ti mai kan soi fo hi ati je om theya in nat na rang na ben bon rang rang thlen thei free radicals laka hemi taksa ti mu te hi aveng thei ni in mai mu hianin hemi nutte chuwa pungpui mi pachibom prostate gland kan ti mai le hemi ril pui cancer hemi om theina chance te po hi ati claim the hriat ani a in mai mu hian kan soi to khan magnesium apai tama hemi magnesium hianin hemi blood pressure le thisena thlung amzat blood sugar level hi poya vong dik theya lung hisel na tan mai mu hi athani in pyridoxine le folic acid folate apai tha a he hian thisen kal ati dikina ti tha a thuak na tho te apui theya in zinc apai tha a he hian mi pachinung ati tam theya ti nge sperm count ati tam theni chuan mi pachi ati chak theya hriat ani pokani chuan protein apai tha a protein chu mi kan taksa ti khol tiang zong zong te siam tu ni a sammati nung theya sam chetu te po veng theya tin taksatana tangkai tak omega 3 fats apaya tin soitong khan mi pachibom prostate gland frisel na tan te hemizun kong frisel na tan pa tha a phytoestrogens apai wangin mi mai mu hianin mechethi hula wanga har satna om postmenopausal syndrome kan ti hi atizia om theya tin mai mu hianin hemi tryptophan ti mai melatonin le serotonin te zinc le magnesium te apai tha a heng te hian mut ati tui theya hemi zan mut dona mai mu e hianin mut te po ati tui the ni tin mai mu hianin thatuna te po ani ve thawa tin mai mu hi huat hemi allergic ve thei ani a mai mu kan huat chuanin hemi mithen kata chuanin pumna pumnuam lo te po calcium ve theya chuanin mai mu hi hemi naupang nge kumli ngan hnuai lama te le naupai te chu mai mu ektir lo tha a ektir lo kha a himani kha mai mu chungchang kan soi thei tlem pe chu te se